King kaya katampong maya pabalita, nga na pong may kwentong San Marcos, meluno si Jesus keng lepros wan tigkilane, at nga nang sinabi, Buriku, kumayap ka. Kanito mo rin may wala yung lepra ng tao at kinayap iyo. Amis ko po yung magmi sa aking radyo ne po. May busy po kayong simbambengi at bilipat ko po kasi kayong metong parokya na masaya po ka rin, maganakala rin tao, at itamupin po medyo marayong bagya. Kaya katampong maya pabalita, at yung pong metong lepros one. Puri kayo pong ipokus kaya katamong pamigunam, kaya nga manong tigkila ng Jesus. Kaya panahon na pong Jesus, bawal king metong audio na tagkilane ing metong lepros one. Kasi maging yung kalupa ng unclean. Kaya po ring lepros one during the time of Jesus, at ila pong bell king karelang batal. Bangat po tang lalakad la tutunog ni itang bell, itang kampana, iwasan danala. Kasi nanong abalay ito, patsetil nande, magilangan clean, bayo ilang miraskin templo, bang midaon sakripisyo, kailangan la pong dumalan karetang ng taong pong purificatory rituals. Minsan, it will take them days or weeks in order for them to enter again the great temple of Jerusalem. Nung lawen niya po kang Jesus, nainisip ito. Umunang dili, uling iya, Diyos siya. Iying ginunan ning batas, iying penibatan ning batas na ning tao at batas na ning Diyos. At kadwa, out of His compassion to the leper, pakayap ning Jesus. Patse po papakayap Jesus, mo basta physical healing. When Jesus heals, it is always physical, spiritual, mental, and emotional. Because the healing of Jesus is always holistic. Kaya po niyang pepakayap ng Jesus itang lepros one, mo kinayap physical, ketang kayang physical deformity. Kinayap yan naman, ketang kayang emotional, ampong ketang kayang spiritual life. Kasi niyang kinayap yo, pwede nang loob pasibayo king city of Jerusalem. Pwede nang makirungot kareng tao, tang kayang emotional attachment to his families and friends. At pwede niya namang munta keng templo, bang pasalamat, i-practice ng kayang spiritual life as a Jewish person. Buri nang sabyan niyang pepakayap ng Jesus ining lepra, mo pisikal ing pekayapa ng Jesus. Uling dati, lepraya, considered niya po karetang marginalized, na pwedeng milub king city makiyalubiyulu karengaliwang tao. Nung luwen niyo po spiritually, nanla kaya retang kekatamong physical and spiritual leprosy. When we continue to live in sin, mibibiyeta mo ating lepros one, uling dadayuta mo kingapong Gino. When we live in sin, we are far away from God like the lepers during the time of Jesus. Potangita mo, alatang pamipagkapwa tao, masungit tamo. Pakilawaya po yung kasiping nyo. Ayan, lupaya po yatang masungit ng kenggulot ng angel. Ne? Kung po banggit ang lagyo, bangkanta po secret. Yeah. Anyway po. Potang maging makasarilita mo, we put, bala mo, barriers between us and the people around us. Bala mo, tintamong spiritual leprosy. Uling yung leprosy during the time of Jesus, idayo na ka king Diyos at idayo na ka king tao. Len may Jesus, lepitane. At nung lawen niyo po, particular, itang kayang panalangin. May nga diya, nung buryan niyo po, apakayap yu ko. Pero ay napinilit, sinabi na, if it is
your will, Lord, you can heal me. The leper at inyang kababanlub, uling balo na, he is at the mercy of Jesus. Minsan po ka rin content na nikakatang panalangin, bala po utusan tayo nga pong Ginoo. Ginoo, ibiye mo ka ko yan. Ginoo, kailangan kini. Masakit ko, Ginoo. Paldanan mo ko. Minsan ka rin content na nikakatang prayer or panalangin. Nakalingon tayong i-consider ing kaburyana ni nga pong Ginoo. Ewari po keng ikpami, di ba? Your kingdom come, your will be done. Ing tutupong mga di, kalupan ng mga di nining lepros one. Ginoo, masakit ko, nung kaburian mo, dinan mo kong kapaldanan. Ginoo ating kong pagdalanan na mabayat king biye, nung itiyag pang king kaburian mo, solusyonan kini. Ginoo, mag-prepare ko king board exam, nung iti kaburian mong mipasar ko, let it be. That is one aspect of prayer we tend to forget each time we pray. As if we are the Lord's and we command God to do things for us. But we know it is on the other way around. Let us consider ourselves like the leper in our gospel, that we are at the mercy of God. Without God, we are nothing. And our mission is to be near Jesus. Lenye po ining lepros one, kaya katang ibanghelyo, balo na yaman pwedeng lumapit ka rin aliwang tao. Ot iya, linapit ya, kang Jesus. Nung pag-aralan tayo po yung Ebanghelyo ng San Marcos, lalong-lalo na po retang biblical commentary, sakit ta ka rin. Ining lepros one, it is not the first time he met Jesus. Bayo ne pa, karungot ti Jesus, dakal ne daramdaman, ating lagyo na Jesus, pe kaya pa no ring masakit. Ating meto nga Jesus, pe kanana la ring danupan. Ating lagyong Jesus, pe patawaran na la, ding makasalanan. Kaya naman, inyang daramdaman itang lagyong Jesus, naburi ng sabyan, ing Diyos magligtas ya, or God, a God who saves. Inyang abalita ng dumalan niya ka rin, linapit ya. Uling balo na, i-deny Jesus. That Jesus will welcome the leper and he will receive healing, holistic healing, which is physical, emotional, spiritual, and mental healing. Kakalugurang kapatad, kining may pabalita, adong baging tuturo na kaya katamo ni ngapong Ginoo. Bistaman, itamo yung tuturing dang peka marinat, peka makasalanan, king yatu, kang Jesus, nalalawen nito. Ing lalawen na, potang lumapit ta kaya, aranasan tayong kayang lugod, ita mo mismo, baywan tayo, ing biyeta mo. Maging masalese tamo, at mipaldanan tamo. At pangadwa, potang ita mo, pangaditala, ading masakit, para king karelang kapaldanan, we become agents of Jesus' healing ministry. Kaya pong banal na misa, manyatamong lunos at pakaluluki nga pong Ginoo, nanano naman detang kaya katamong leproswa na makapagdayo ki nga pong Ginoo at king kapara tamong tao, ulwa na katamo. At pangaditala naman ding masakit, manano na sanang panamdaman da, ing makakayap ng upayang Jesus at ing kayang mayupayang lagyu. Amen.